Di anata apo kay pabasol da kayak serious dishonesty can conduct prejudicial to the best interest of service kanala apo. Di falsification sa apo ti pinagpirpirmak kano ti certification nga ang gusto. Falsification of public documents. DJT alegasyon daking kapo kapitan. Wen apo. Okay. Mabalin mamuan. No, nagigiti na mga nayan na. Kan kaano pa. Deti papabasol daking ka nga falsifikar ka iti dokumento. Apo kapitan. Wen apo. Deta kano apo ket idi kano pelang December 2023 idi kaptugaw ko nga kas punong barangay apo deta kalipas ta election deta apo kada kano piniripirmak apo nga sertifikasyon nga may isa nga agnanaid dito'y barangay ko barangay mi nga haang kanong agnanaid so na apo ket awang malagip ko apo nga pinirpirmanta kakasjay nga certification apo at 2023 pa lang apo ket katugaw ko yata apo ket dak malagipon apo. Okay, 2023. Di mo lang malagi po kapitan. Ano nga dokumento? Saan mo nga papabasol laking ka, nga pinirma mo nung nang falsifikar ka, dokumento po kapitan? DJ photocopy apo nga ipakita da kanya nga iwagada nga na ket yakot nga nitiren nga pirmak dijay. Ket ibagbak kay apo kano ibakjay nga may isa nga tao ket agnanay dito yung barangay mi. Deta apo ket usarin da kano nga pang basketball ko maapo kasi adda ngamin sa maangay nga basketball deta di apo nga basketball ni apo Sangguniang Marvin apo. Mhm. Punta. Ket kas lang kano iniswak DJ may isa nga player nga may size na ket tagadtoy. Okay. Deti during paligat ti basketball, no, jag kamali, deti may sa inorganisar ni dati nga Sangguniang Vine member Marvin Pasqua. Apo kapitan. So, kahit nasawan, deti may isa nga player mo nga sinertipikaram nga agnanaed ita barangay 1 but nagtakamatan dang individual ket sa amat nga taga barangay 1 Solsona, apo kapitan. Wen apo ka Roger ka JT pasama na kano. Okay. So dati kad sa pasama, apo kapitan, dati sinertipikaran nyo nga nga player ken apay tatalang han nga ni Ryukir idi kasagsagan deti liga ti basketball. Apo kapitan, awan mo ti kasi kapas ng questioner da kas kumati may nga player aket ti petisyonan nyo deta hanga taga barangay 1 deta taga sabali nga ili awan ti kasi tamno man lang naatipay di kwa idi madama ti liga. Apo kapitan, awan mo ti kasi nga rimar nga timaod nga problema idi. Awan met apo kasi di ko na kon apo. Ket awang met malagip ko pa nga sinasertify apo. Okay. So, dito papabasol na kinga, awan ti pinagpesuan na nga sinertipikaran. Apo kapitan. Wen apo. So nga idi ko ay di nahiring kami apo ket so nga daw-dawatan mi DJ original nga certification apo. Hindi damat ipakita kanya mi inabogado kidi ko so nga tamok apo ket dapay may nga sarita mi ta ibaga ni apo idi nahiring kami ibaga di ko apo nga maminsan pa ita pinakita ti dokumento ko na dagat awam mo so nga preventive na mo ako. Okay. Hanggang na paikanti gundaway nga mangilawlawag man iti karbangam kas may kapitan nga depensa mo ti bagbaga iti depensa ti bagbagim kun kidi di papabasol da king ka nagpalsipikar kat dokumento awan ti kadse nga panangayab da king ka yan ti Sangguniang Bayan. Apo kapitan. Adda apo bandak di ko na bandak na minsan ngem idi sa pulong iti actually apo nagsurat kami nga sa pulong mi DJ original nga kopya na tanu makita lang ko maapo no talaga pirmak di jay kasi ta photocopy apo ke alisto mo lang nga midon apo. Okay. Dito papabasol laking ka, apay takait nag-champion idi ka, ti Barangay 1 Sulsuna. Iti paligat basketball. Apo, kapitan. Deta apo jak talaga malagip deta nga pay ayam apo talaga actually gidingar ko na kon apo pribado ngamin tinagpay ayam deta apo so nga kinadot pay ayam na apo Sangguniang Marvin di ko apo agad hangko hami uni matututukan apo kita pay ayam na wen.
Okay. So anat Ngem no ko plano yo, ngem no Apo ngem Kapitan? ngem no ko maapo no ko makuka ti munisipyo apo ti Kastangkom SK apo. Aga talaga nga na-monitor pa ako kuma no pang Mhm. SK kuma. Ngem deta apo ngamin ken apo apo sanggo niya nakat kinado pay ayam na hindi ko apo. Kaya jak ko ni mga buy-buya ken jak monitor. Mhm. Okay, okay. So ana ti agdangyo kadeti nga banag kalpasan nga napirman dati di July 3, 2026. Apo Kapitan kalpasan ngin Sir the King ka awan ti plano yon nga ag MR munan yaman pay nga mangi rukirmat ti karbangan nyo. Apo Kapitan taamin nga banag ket masapol taymot nga irukirmat ti depensahan taymot tapnon na makumbagat na may bagatay mo iti kapampanununan aw matikad sayo plano yo ag MR motion for reconsideration na po kapitan. Ada apo ada nakasagana mo kay MR kon kay di pangko amin apo ati labsing da jay makamuda mang sumbat di lablabsing dan apo ta makita ka apo ko di narami da man kanya kon apo ko aduman ti labsing dan apo so ngay MR ko pangko amin ni Jayen kay makamudan apo nga mang sumbat di jay no deny da or anaan gi apo total duamot ta abogado di apo malalain nalalaing dapat gi abogado di nga mangkita. Mhm. Iti sanggunyan duang abogado nama po kapitan. Wen apo, wen, among nalaling tapos so nga makita dan tumit apo. Okay, okay. Apo kapitan no tsak ag kamali. That time dan sa man ti before sa election no tsak kamali dan sa man ti panakasuspenso midikwan at saka di tamad panakasuspenso amin Mhm. dagitoy anat pagi-konsideraram dito nga banag. Apo kapitan, tagsipot ta pero de los penos sige sumagmanong opisyal ti barangay. No kit kitama do pa di dagsen nga baso lang ngam no apay nga sikapay mo ti kanan nga kasta masuspenso apo kapitan. Ket kaslang ken ni Vice Presidente siguro na apo, political motivated la tapa. Opo Dandan eleksyon talaga na apo. sumamol politika. Dandan ni man ti eleksyon na apo. Kadata lang ti makita da nga pangmerdi kanya, dagiti ko kasta nga gar-aramid dala ta apo. Nakita mo ta apo di naudi manin. Pinamenda kanya Mm, ket subsubra manin, pinamenda penalty dakman ti subsubra, preventive dak ti subsubra. Jak naggununin apo ta mabaling ko amot DJ apo nga apilan suda at nabusuda ko na apo ka DJ. mm, Dati ti siguro na apo nariing na ka DJ. Iso nga ti planok siguro tatta kita mi kin abogado kun na ti legal way DJ pinang abuso da kanya kidi na udi nga pinang penalty da kanya ken kadati manin apo. Ta makita tay apo ket awan sa baling pamerdi da kanya no hang kidi ti politika lang. Tilar ko kanya dapo di dalang orahin ti eleksyonen. Total dandanin ta jekam ko man nagpinakitan ti laing kenanan. mm, Respeto ti tunggal mesa. mm. Okay, okay. Malaksid ti papabasol dang panagpalsipikar ti dokumento at dapay ti sabali nga grounds da king ka po kapitan. Awan mo tin apo, DJ. Ayan. Awan mo DJ mo lang pelang apo. Ti makikita da. Kaya jak amo man kanya dan apo ano anan to man ti aramidin da kanya ko na apo. Mhm. Ket nalalaing damat amin. Okay ta tayo. Iti padalin sa Silbo Boradyo kat iti serious dishonesty and conduct prejudicial to the best interest of service. Kaya kung nasawen, so nga namo nga na kahit pa nakasuspenso ang after 60 days, apo kapitan, anat expectaring mapasamag detoy. Kumbaga, makumbiktaran ka katapay, wanohanan. Apo kapitan, kas na tinaglabas. Amman deta apo. Uri kasanot laing uri ti kunakon apo, uri si kalalengang abogado ti alak dito Solsona amang labang kanya apo. Ket di pinagbubutusan latamot apo ket among sangsang kami sa da apo. Di ko nadan nga unity da uri kilon apo ket sangsang kami sa da. Aw namang ilentegan apo. So nga expectarit latan apo kabombo Roger, deta nga decision danton ma penalty nak sigurado deta. Hmm. 100 Okay, okay. 110%. Okay. Apo Kapitan, maraming salamat. Kaditi oras ngayon pa Stasyon di Bomboradyo. So, any message? Kaditi ka barangayam. Kan kastama din iti papayag sir servit na lokal gobyerno yo. Ita solso na. Go ahead. Apo Kapitan. Well, apo, thank you ti oras apo ka Roger. Aming nga kabarangay ti Barangay Juan, deti manin laban tayo man deti apo. Makita da siguro apo nga nabunga di mangga.
So nga palapalan da sigod apo kakadwa. So nga lahat da kayo nga taga barangay makita yung mat ti trabaho tayo, makita yung mat no kasano nagtrabaho ti barangay. Kada kanya yun apo nga mangkita. Kin makita yung mat ti taray ti local government tayo dito yung Solsona. No ket di political ta apo. Ti prastar dito yan tayo. So nga deta ko matimekkat dito yung Solsona, deta kina politika na politika una dito apo ka Roger. So nga ikunak apo kabarangayan datayo kalalingan nga agbutos dito'y barangay tayo ta nagdinaudi nga eleksyon apo kakadwa. Makita yo ti laban tayo puro administrasyon ti kalaban tayo ket nangati ti lata tamo kada prinsipyo nga taga barangay Juan ket tultuloy eta po kabarangayan deta nga prinsipyo nga hanyo ikaten ta deta lang apo ti di da may kat kanya tayon pamberdida kanya tayo ada amin ditan apo kakadwa ngem di prinsipyo tayo nga ilablaban tayo ket handa pulos may kat so nga kabarangayan stay kilat ta tuloy-tuloy ti laban apo dandan eleksyonen apo manin so nga tultuloy ti laban dito nga pamerdida kanya apo ka barangayan ket pang eleksyon lang ito pang pamerdi pang eleksyon so na bilang dan apo tamo da siguro apo kana makapagpila pa lang so kaputan na kaswan nak ngem alakit magbarang makapagpila tayo pa lang talaban tayo tuloy-tuloy ang laban apo